Safaricom tukwena rua ni kumbite kuthira kithithia kia thogi kinene ruterene Rokobo na raba kuithigite kweja kie wake milioni 1 ekiri mtu kumenyekana ya mawira mugongo na kinya kweja na tuktuk akiri skuru yare ya Miruriri kie wa bibi bire kumbite kuthobikia mukiro na gikeno gikinene ni antu baraba kuithirite bagichumiria Maurice no kuonanitie gikeno gikinene nyuma yawe kwithirwa no mushindi wa milioni 1 naro abiashara kuma tauni ne ujankobo kinya bakuchumirite na wingi na bomba kuthira gikinya kiatho na giki na mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma kinya wago kinyite nomba kuthira gituretera ripoti iji. Nayo kambuni ya Safaricom ni kinyite kiewa kia milioni 1 muchiju munene jwa nkubu muthenya jwa na arua kiri mawira mugongo na worethirite agichinda milioni 1 kiri muchetho jwa Safaricom miaka 25 na Mrs. Grace Gichuru ura ni mwarimu munene kiri cukuru yari ya Miruriri ni areba kiaria na metha ya Ndeto ya Miru TV. Grace Gichuru na mawira mugongo muthingatanio arieto ambeta wa Mrs. Grace Gichuru enticha Miruriri Girls na nabintu kwenda ngimono itokenete ronto bakwetherwa tushindete tuktuk kwenda ngimono ire agututethia skuru yetu gutuka mataira merigo tukati cost ya transport ire atutethia go transport into dato kwenda na no atutethia go cost ito kugurwa moni Safaricom nonto bako recognize skuru yetu skuru emore bati ko benefit na shangwe 25 ndo na kugurwa mono na ingo shokeria Safaricom kadho na bendere ou nontibo tethia antu baba inge na migongo yetu mbetagwa mawira mugongo ntukwije oningo irite mono ndi uria ushindite milioni 1 kuma kiri Safaricom onintumirite Safaricom M-Pesa yakwa kugura credit utoma mbecha manto ja pochi ripa na M-Pesa so intumirite Safaricom kabisa nkurukia miaka mugwanja na mbuge naruingenete sana nundu murungu na mbonekanirite mwango gwatwika ndu mwaja Miru county urorite 1 million ire komba gutuma uturo bwakwa bomba kukaruka completely nundu kawika ndra itakaira tukakai daiji na ndi oni komba kwaramya nguge yakwa na inkuwebweka sana nundu bwa Safaricom oniko te muntu mbije kwa Safaricom kanambi so oni kama ntuja ambijire te kana jambo nerete nundu bwa uria oni mbithairwa ngitumaira M-Pesa kwa na wingi ndiria ndaringire thimu kuma Nairobi ndero indite 1 million na ndatakano na namba ere ndingirite indagwirirwe sana ndamenyere wi akene namba ya Safaricom era ya 0722 na 063 so ningwirite muntu kumenya uturo bwakwa butichokara ndari uningeta kiwango kingi na ngeta namba kinya go create more jobs kira antu ba disability ntu kwena baba inge bena cost jekwa lakini batena ntu akomba kulitira ngugi so milioni we gantethia sana na ngwibwega sana ntu bwa Safaricom ni untu bwikiri kirore ni Patrick Mburu no rungamirite biashara kiri kampuni yeu. Leo hapa Nguvu tulikuja na malengo mawili. Kwanza kabisa ilikuwa kuendelea kuwashukuru na kushirikiana na wateja wetu hapa katika Nguvu tukiwashukuru kwa sababu ya kutumia huduma za Safaricom. Pia tulikuja kusherekea na kumutambua washindi wetu wawili, mmoja wa milioni 1 na mmoja wa bajaji. So leo ilikuwa sherehe kamili hapa kwetu hapa Nguvu. Na leo tumeweza kuwazidua hao washindi wawili. Mshindi mmoja ule wa bajaji ilikuwa shule na tunashukuru, na hii inaashiria kuwa washindi sio washindi binafsi tu, pia tuko na institutions ama mabiashara kando ambayo yanafanya kazi na Safaricom ama yanunua bidhaa za Safaricom zile za enterprise. Anaweza kuwa amenunua internet ambayo inawezesha kutumika pale kwa ofisi, ama wamechukua product zetu za postpay ambazo wanatumia kupiga simu, kuingia kwa internet wakitumia simu zao za rununu. Kiripotera Miru TV Mbeta Jeff wagitumam na